14 अगस्त 1947 Mohatma Benazir Bhutto ni umugore w'umunyapolitiki ukomoka mu gihugu cya Pakistan. Uyu mugore amenyekanye cyane mu mateka ya Pakistan, yabaye umuyobozi w'ishyaka rye na minisitiri w'intebe w'igihugu cye inshuro ebyiri. Nyuma y'uko yishwe, yagenewe igihembo cy'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu cyatanzwe n'umuryango w'abibumbye, ariko agihabwa atakiriho. Umukobwa wahoze ari umukuru w'igihugu nyuma akaba minisitiri w'intebe Zulfikar Ali Bhutto na Nusrat Sibhan Bhutto. Benazir Bhutto yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1953 i Karachi muri Pakistan. Akaba imfura mu bana bane, afite basaza be babiri Mumtaza na Shahwanaz, akagira na murumuna we Sanam. Yize amashuri yahozeho yari abagatolika, ahava agize imyaka 16 ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomereza y'amashuri ahitwa Radcliffe College i Harvard. Yahakuye impamyabushobozi ubuyobozi bugereranijwe, mbere yo gukomeza akajya gusoreza amashuri ye i Oxford mu Bwongereza, aho yize amategeko mpuzamahanga, diplomasi, filozofi, politike n'ubukungu. Amaze kubona impamyabushobozi ye, Benazir yasuye mu gihugu cye cy'amavuko cya Pakistan mu mwaka w'1977, aho se yari minisitiri w'intebe, ajya gutangira akazi mu bya diplomasi. Ya 5 Nyakanga, ubwo hari hashize iminsi mike agarutse iwabo, habayeho guhirika ubutegetsi bwari icyo gihe. Icyo gikorwa kikaba cyari kiyobowe na General Muhammad Zia-ul-Haq, nuko bahirika ubutegetsi bwa Zulfikar Ali Bhutto. Uwo wahozeho ari minisitiri w'intebe acirwa urubanza ashinjwa ko yaragambanye mu icwa ry'umuntu, niko gucibwa urubanza rwo gupfa yicwa amanitswe, maze abahungu be barahunga, naho umugore n'umukobwa we w'imfura bafungirwa ahantu mu nkambi. Aba barahagumye mu nzu bari bafungiwemo kugeza mu mwaka w'1979. Benazir yaje kurekurwa, abasha guhungira mu gihugu cy'Ubwongereza ku mpamvu z'uburwayi. Aho yari mu buhungiro, Benazir Bhutto yaje kuba umuyobozi w'ishyaka ry'abaturage ba Pakistan PPP, ryashinzwe na se ryita ko ari iry'abasosiyaliste b'abayisilamu. Icyo gihe yasimbuye nyina, ariko barakomeza barayoborana nyina amwungirije. Yazamuye ijwi rero kugira ngo hagaragaze uburyo imfungwa za politiki zafatwaga nabi muri Pakistan. Mu mwaka w'1985 nibwo yamenye ko musaza we Shahwanaz yapfuye azize uburozi i Nice. Muri uwo mwaka kandi Benazir yagaragaje ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu nteko y'Uburayi. Kubera iryo jambo yahavugiye, Muhammad Zia-ul-Haq yaciriye urwo gupfa abantu 50 bari mu ishyaka rya Benazir. Mu mwaka w'1986 Benazir yaratashye ajya muri Pakistan, bamwakirana urugwiro rwinshi. Mu mwaka wakurikiyeho, kubera imyigaragambyo yahabaye irwanya General Zia, habayeho gushaka kwica Benazir, ariko ararusimbuka. Muri uwo mwaka kandi nibwo yashakanye na Asif Ali Zardar, baza kubyarana abana 3 aribo Bilawal, Bakhtawal na Asefa. Ku itariki ya 17 Kanama mu mwaka w'1988, Zia-ul-Haq yarapfuye azize impanuka y'indege. Nuko perezida wa Sena Ghulam Shah Khan agirwa umukuru w'igihugu w'inzibacyuho mu gihe bari bagitegereje amatora. Yari yaratindijwe n'ibitero byagabwe i Karachi na Hyderabad. Benazir rero yariyamamaje, nuko ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1988 ishyaka PPP ritsinda amatora mu buryo bwemewe n'amategeko, na Benazir ubwe hatorwa mu duce 3 tw'igihugu aho yari yaragiye yiyamamaza. Nyina nawe yatowe mu duce 2. Icyo gihe rero nibwo bishyize hamwe n'urugaga rw'amashyaka rwitwaga Mutahida Qaumi, nuko PPP ibona amajwi ageze ku cya 2 mu nteko nshingamategeko y'igihugu. Nyuma y'igihe gito cyaranzwe no gushyamirana, nibwo Ghulam Shah Khan yashyizeho Benazir nka minisitiri w'intebe, amushinga no gushyiraho guverinoma. Ku myaka 35, Benazir abaciye agahigo ko kwitwa umugore wa mbere kandi ufite iyo myaka mike ubashije gutorerwa mu buryo bwa demokarasi ku buyobozi nk'ubwo bukuru mu gihugu cyiganjemo amahame y'idini ya Islam. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no kuvanwa kw'ingabo z'abasoviyete mu gihugu cye, urugendo yakoreye i Washington aho yabonanye na George W. Bush, ndetse no gusubizwa kwa Pakistan muri Commonwealth. Politike ye yaranzwe no kwishyura ukizana mu kwegurira ibigo bikomeye by'ubucuruzi bw'igihugu abikorera. Benazir ariko ntiyarabanye neza n'umukuru w'igihugu, ku buryo mu mwaka w'1990 umukuru w'igihugu yasheshe inteko nshingamategeko anakuraho minisitiri w'intebe ku mirimo ye, amushinja ruswa no kwitwaza ububasha bwe agakora ibitari byiza.
ndetse umugabo we arafungwa, ariko aza kugirwa umwere mu mwaka w'1993 ndetse na Benazir aza kujyanwa mu nkiko hagati y'umwaka w'1990 n'1991, ariko aza kugirwa umwere mu 1994. Mu mwaka w'1993 Ghulam Ishaq Khan ndetse na minisitiri w'intebe we mushya baje kuva ku butegetsi ku bushake, bombi nyuma y'uko hari habayeho ubushyamirane n'imidugararo ya politiki. Ubwo hongeye kuba amatora, PPP irayatsinda. Kuwa 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1993 inteko nshinga amategeko itora Benazir Bhutto agirwa minisitiri w'intebe, naho Farouk Regar wari umurwanashyaka muri PPP atorerwa kuba umukuru w'igihugu ku itariki ya 13 z'ukwa 11. Muri manda ye ya kabiri, Benazir ashyiraho amahuriro ashimangira cyangwa agakomeza ubutegetsi bwe, anagerageza gushimangira umubano n'ibihugu bikize. Politike ya Afghanistan ayishinga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ku buryo hari impapuro zigaragaza ubufatanye bwa Pakistan n'abatalibani. Mu mwaka w'1996 musaza wa Benazir wundi nawe mu butaza aricwa azize urufa rw'amasasu n'abapolisi. Kuko icyo gihe hariho kutumvikana hagati ye na mushiki we, byatumye Benazir akekwaho kugira uruhare, ariko ntibyigera byemezwa. Benazir Bhutto n'umuyobozi w'igihugu bakomeza kwitana ba mwana, ubw'iyo mpamvu bituma hazamuka umwuka mubi, kugeza ubwo kuwa 5 z'ukwa 11 mu mwaka w'1996 Farouk Regar yavanye minisitiri w'intebe ku mwanya we, anasesa inteko nshinga amategeko. Benazir Bhutto na guverinoma ye bashinjwaga ruswa, ku buryo ubwo habaga amatora muri 1997 PPP yatsinzwe bikomeye, ubwo minisitiri wariho agerageza kuburana agaragaza ko amatora atabaye mu mucyo, ariko biba iby'ubusa. Mu mwaka w'1998 yasubijwe imbere y'ubutabera, agerageza kugaragaza ko bamushinja bamuziza ubusa, ariko ubwo atabashije kugaragara mu rubanza rwo kujurira, byatumye akatirwa mu mwaka w'2002, ahabwa igihano cyo kutazongera kubasha gusubira muri Pakistan. Itegeko rishya ribuza minisitiri w'intebe kuyobora manda zirenze 2 rishyirwaho, bituma Benazir atabasha kongera gusubira ku butegetsi. Ubwo yatangiraga kujya atembera mu bihugu binyuranye mu isi, atanga ibiganiro mbwirwaruhame, aho yanafashe ijambo imbere ya Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'2000 mu kwezi kwa 11 Perezida Musharraf aha Benazir imbabazi. Nyuma y'imyaka 8 mu buhungiro, abasha gusubira muri Pakistan. Kuwa 18 z'ukwa 11 yakirwa n'imbaga y'abari bamushyigikiye. Ubwo rero yafataga urugendo yerekeza mu murwa mukuru, abiyahuzi bashatse kumwivugana ararusimbuka, ariko abantu 136 bahasiga ubuzima. Hamaze kugaragara ko hari ibitero byinshi by'abiyahuzi, Perezida Musharraf avuga ku mugaragaro ko icyo kibazo giteye inkeke kandi ko cyihutirwa gukemurwa. Benazir ahamagarira abantu kurwanya icyo cyemezo, bituma afungirwa iwe mu rugo inshuro nyinshi. Kuwa 25 z'ukwezi kwa 11 atangaza ko aziyamamaza mu matora yo muri Mutarama 2008. Kuwa 27 Ukuboza ajya mu nama ya PPP ahantu mu busitani rusange. Mu gihe yarimo asuhuza abari bateraniye aho, ahagaze mu modoka yifunguye ku gisenge cyayo, umugabo umwe wari uri aho arasa amasasu 3 mu cyerekezo cya Benazir, hanyuma aniturikirizaho ibisasu yari yambaye. Ubwo rero Benazir yajyanwaga mu bitaro, agwaho nyuma y'igice cy'isaha, bari bamaze bagerageza kumwongerera umwuka. Icyo gihe kandi haguye abantu 20 muri icyo gitero. Urupfu rwa Benazir rwateje imvururu n'imyigaragambyo mu gihugu, bituma umukuru w'igihugu ategeka ko habaho iminsi 3 yo kunama mu gihugu hose. Muri Werurwe umwaka w'2008 ubutabera bwa Pakistan buhamya icyaha umukuru wa TTP, guverinoma y'abatalibani bo muri Pakistan, Baitullah Mehsud, aza no kwicwa mu mwaka w'2009 ubwo Amerika yarasagayo.